Welcome to Apostolic Faith Church, a Swatini show. Listeners are reminded that some episodes may contain sensitive content and we encourage you to use at discretion. This show is for informational and growth purposes and is not a substitute for biblical study or professional spiritual counsel. The views expressed in this show belong to the individuals who are speaking and do not necessarily reflect the beliefs of our affiliated organizations or the broader Christian faith. Mengameli wethu TZ wakadlamini mengameli wethu jikelele lapha ekhaya eSwatini bese sengivusela yebo RO yebo umfundisi wethu lapha umfundisi Khumalo bese ngise DICO yebo umfundisi wethu lapha umfundisi Sande samba tatfotela bapostoli lethu la samba lamadodana lapha alakhaya sithi umusa wabapostoli angambi ngedwa kabapostoli la etinzanjeni yebo khona umpephethe ngusimilo kavulakade usibonele wona umsindo lapha ekhaya bese kuba khona director wethu lapha ngibabe WM wakadlamini bese siba naye lapha yebo lingene sithi ngilingene wakashabanga yebo sibonele ama-photograph photographer yethu yalakhaya bese siba nemfowethu lapha ngusibuka kandlela yebo sibukele yona ngiyona video operator yethu yalakhaya ethemba ukuthi bapostoli ndahlakasela hlelo lethu sisehlale kanye la eshowini yethu lethi Apostolic Faith Church eSwatini show. Ajabu ngishito ke bapostoli ukuthi la sesimeya sethu lengakasisho ukucala ukuthi ngibani le ndawo ngisi introduce masinyane nje yebo ngibabe wethu la ekhaya eSwatini country overseer wethu umfundisi Ref TZ wakadlamini Nkosi singakacala ehlelweni Nkosi bengacela baba ukuthi uvusele abapostoli. Angibavusele abapostoli yonke indawo lapho bakhona kungaba seninzini enyakatho empumalanga naseshonalanga ngiyabavusela bonke abapostoli naku-leadership yonke yakule region nase-north kuze kuyofika khona enhloko yethu eBournemouth egama likaJesu. Amen. Siyabonga Nkosi. Siwavusele amapostoli ke Nkosi sitawungena namhla ehlelweni lethu la sibonga nje ukusihlonipha sibonga isikhathi sakho Nkosi ehlelweni lethu lesi Apostolic Faith Church eSwatini show lapho khona sikhuluma nje ashumayeli nathi la siyaxoxisana siyafundisana ngabe kufundisana ngabe kukhona mhlawumbe lofuna kusho mhlawumbe lokhona enhlitweni yakho kepha ke Nkosi umuntu wa mhlawumbe uqala la Nkosi kungathi ngumphi umbono wakho wesikhathi lesithe Apostolic Faith Church eSwatini futhi ngutiphi izinto letinzathu letibalulekile kule minyaka lemithathu mhlawumbe kulesihlanu letako so ngathi mhlawumbe masibonga ivision yakho Nkosi ngaleli bandla. Ngiyabonga kakhulu mhlukwane ngicabanga ukuthi kulo muntu lokubutako ngiyabuka nje ngibuka iminyaka lemithathu sisahambisa tona tindzaba telivangeli phansi le umbrella ye-Apostolic Faith Church. Ngiyabuka nje inhlito yami iyawethabela ubona bonye belibandla because akamele ukuthi kube yinto lentaba imfishane lento yebonye kufuna sichubeke njalo mhlawumbe size sifike la khona inkosi isimemeta khona kodwa le unity lobunye kube kuyinto lekhona egameni lenkosi. Mhlambe kwesibili ubona
sithandaza singapheli mandla ngoba uthi Jesu thandazani ningaphezi ngoba kuleli live njengoba sibona mhlongwane sekuningi lokwentekako lokunye kuyethusa uyakubona lokunye njalo la ukubona uyabona so iBhayibheli likhulumile ngako lokho so siyathina lokuthandaza singayekeli noma ngabe kusesekethini noma ngabe siku district ku country noma siku region noma la sikhona sithandaza singapheli kwesithathu ukuthi uNkulunkulu singamyekeli and simthathe serious uNkulunkulu kuleti khathi lesiphila kuto bantu lababusisiwe bantu labathatha uNkulunkulu serious bangamthathi nje kwangazi ukuthi uNkulunkulu yinto ukuthi ukhale kuye ngoba sowuva wathi ukhona la uhlaseleke khona kanti ngetikhathi tebunanzi uNkulunkulu awumkhumbule kwangazi ukuthi kungaba yinto leyo letasiphatha leyo ukuthi uNkulunkulu simthatha serious ngicabanga ukuthi kungaba lokho mhlongwane lokungasisida kuleli bandla le-Apostolic Faith Church. Nkosi siyabonga Nkosi. Lo mbuto wami la ungathi ngikubona kwakho Nkosi ngutiphi tingcinamba lusha lwe-Apostolic Faith Church eSwatini lohlangabetana nato emabandleni. Lusha lwethu iyouth lesinayo ngiyacabanga nje ngiyabuka ukuthi yathi izaba yemisebenzi inkinga kakhulu kubantwana bethu uyathi ukuthi umuntu omusha la ngabe abathi ubheka le ufuna umsebenzi angawutholi uthi noma ngabe bekanawo lamandla ekhonda kulo labanye laba weak noma mhlambe ngasebenzisele kuba weak kulabanye laba emandla abo angasiyo la ngakanani spiritual bavele bese bayekela nje bathi kusho sinaye uNkulunkulu akekho uma ngabe sitawuhlupheka kanje umthalazo wami uthi kwangazi ukuthi angavuleka lamathuba emisebenzi kulabantwana bethu batokhona nekukhonda kahle uNkulunkulu ngoba futhi nginelukholo olukhulu ukuthi labantu labasha ngabo labangakhona nekunikela lamabandleni bakhona ukuthi banikele libandla lichubeke liye phambili ngoba libandla uze lembili ufuna kube nemali akudinga libandla ngeke lize liye phambili. Nkosi hayi siyabonga Nkosi lo moya umuntu wami ngathi ingabe luyini uhlelo lwakho lokukhula kwesonto kufaka ekhathi ukujula kwamoya nekukhula nginombolo. Ngiyabonga mhlokwane lokulanhlitshweni yami nje kulamalanga kukhulu nale ngicabanga sinakuda kubona ungakapheli lo mnyaka ukuthi sibe ne-church growth. We need to have a church growth njengebandla le-Apostolic Faith Church eSwatini. Noma sesiba njena 2 wemaseketi lamasha ngiyafisa ukubona kwenteka lokho ngoba ngeke kwasitha uhlala la sihleli khona sithi nje hayi enough no we are not enough usafuna ukusetshenzwe kube khona i-church growth labandleni labakhashane bangamati uNkulunkulu bafinyelele ekutheni uNkulunkulu bamati lapho ke khona ndawubona ukuthi 2026 ukhona umsebenzi lekwendile ukuthi libandla lethu likhule yebo likhule ngedinombolo liphinde likhule nangemisebenzi lekhona spiritually babe full labazalwane bangabe inombolo kuphela kodwa bagcwale nangamoya ukuze kuthi sitokhona nami ngade ukuthi ihola libandla leliphilile. Nkosi siyabonga Nkosi mase singela phela nenisethu lesithi indlela yakho yokuhola Nkosi sithi ungayichaza njani indlela yakho yokuhola bathi la for example ungumholi noma ungumpostoli noma usebenza ngokubambisana. According to our imbanywa lethu lesinayo lesicuba ngomsebenzi njengoba sila eSwatini umpostoli lo mkhulu eSwatini country overseer ngiyakholelwa futhi ekusebenteni ngekubambisana ngoba
noma ungaba nguye umpostoli but uyabadzinga labanye Yeah. labatawukhona ukubambisa umsebenzi waNkulunkulu ngoba uma bengayibeka kahle nje ngibeke nesiswati lesihleli kahle satinta Yeah. ukuthi kuba ngicountry overseer akukhuleka uNkulunkulu uyakukhomba nje ulapha phakathi kwalabanye akukhombe Yeah. manje ifuna lento ongazi ukuthi ke so ungaba nayo lengcondo lethi lo msebenzi lo ngitawuwenda ngikubambisana nalabanye abapostoli ngoba ngeke wedwana ukhona umatima umsebenzi lo nje Yeah. kodwa nakhona labanye abantu bakubambisile uyakhona ukwenda umsebenzi njoba sisuka nje ku workshop namhla siwe singene khona it's a workshop yokuqala empeleni Yeah. lengakaze ibe khona eSwatini kodwa namhla sibenayo le workshop wesibonile bazalwane betile ngentinombolo tabo ba-attend kwaba kuhle nalobe kufundiswa khona workshop ngilesikuthatha lapha kule manual hayi ukuthi ngileside nabo emakhaya sikucabangile kodwa ngiloku lapha kule manual endzabeni ye-leadership ukuthi leadership yethu elibandla ime kanjani kulapha kulo mbhukudu nakuthi ama-committee ethu lakhona sebenza njani ukhona lapha so ukusebenza ngokubambisana ngale kokubambisana umsebenzi wabamatima. Nkosi, ngiyabonga Nkosi. Impendulo yakho lo moya umbuto wami la ungathi yini indlela yakho yokulawula ukungcubutana ikakhulukazi etimeni lapho kunemibono leqinile lephikisanako ngaphakathi kobuholi noma ebandleni. Empeleni babemkhonta angisuye umuntu obhilivela ekutheni bantu noma bangevani ngimbono bese baphe kushayisana Yeah. lokho kuyawenda umsebenzi waNkulunkulu ukudregishe ukubambe nje ukade waya phambili ngikholelwa ekutheni nangabe kukhona labangaboni ngasolinye mhlambe angifuni ukuthi kuze kufike ekutheni sebashayisana Yeah. nabangaboni ngalesolinye ngifanele njenga eSwatini ukuthi ingenelele kusize sithole isolution yalento leyenda bangaboni ngalesolinye so nangaze kufike la ekutheni sebashayisana ngatinhloko angeke kube kahle ngilomuntu uNkulunkulu mhlambe la ngisida ngisheshe ngibone la khona wazi ukuthi tindwa tisahambi kahle tikhona ke indlela le mhlambe umuntu alike tetona ikakhulu kanti ngemhlukwane ndawubuyela ekutheni kungudenyalo lo ngakwenda lokuqhamuka kuwe but umbhukudu lo wemanywana uyasinika lokho ukuthi noma sowubonile ukuthi lapha kunekushayisana njengamengameli njenga-controversy nguyiphi indlela ongayisebenzisa ukuze dilunge. Nkosi. Hayi. Ngevakala baba bese uthi wami wekugcina la kule sihlokanyana sethu lesikhuluma ngendlela epholi ukuthi ukhulisa njani isiko lokweluleka nokuthuthukisa abaholi labasha ngekhathi esondweni. Babe Mhlungwane njengoba sisuka la namuhla sisuka la workshop besifake lonke elihlobo lolukhona lapha kulabaholi labasahula ngoba liqiniso lithi nje la ungumshumayeli la ungumshumayeli kulento losafunetse ukufunze ngile mhlambe ngicabanga ukuthi nathi sedlule khona sisebashumayeli nje uningi besikufunza ngoba asilokunye mina lokwangisitha kakhulu kusuka nje join abafundisi angathi nami ukuthi ngibajoyina ngayiphi indlela kodwa angithi khanda sengihamba labafundisi sekubheka conference leya yebafundisi but angithi khanda sengisekhathi ku conference yebafundisi lokho kwangenda kakhulu ngathi ukuthi as a local preacher yini ebhekeke kimi so nalana kule workshop besikuyo bese sizama ukuba equipa ukuthi bathi ukuthi labo holi yini ledzingeke kubo njengebaholi ngoba umholi lo desikhathi empeleni mangisho lena ukuthi uyingodi umuntu lothanza inshumayelo uphila kwakhe nje akwakhele etinshumayelweni but angakheli ekufunzeni ngenyela ngafuna mhlambe iBhayibheli
sike silibeke eceleni kungabe ukuthi siyashumayela kube indlela yesifundisana ngayo yebo ke liyangena eBhayibheli uma sesifundisana ngoba asifundisani lokuqhamuka inhloko sifundisana lokusevini laNkulunkulu hayi siyabonga babe athi sidawu mita emathe ngana madodana asepostoli lahamba nemsime lapha kabe siyabuya bambeni mathutsana siyabonga abapostoli ukuba nathi ehlelweni saqhubeka nalo la Apostolic Faith Church eSwatini shona ngikhani usangena ehlelweni lethu sehle sena lapha baba wethu ujikelele ekhaya eSwatini controversy wethu Rev TZ wakadlamini iApostolic Faith Church ke le apostoli 1908 Bonamouth eNgilandi sisike abapostoli la iApostolic Faith Church eSwatini show lesikuyo ngosi sesiqhubeka nje baba sithi singena phe esihlwaneni sethu sithi imfundo yobuKristu imfundiso nokuphila kwamoya umbuto wami oqala la uthi ingabe uthini umbono wakho mayelana netipho takamoya empilweni yelisonto athizenza balenkulu athizenza balenkulu babemkhonta empeleni iBhayibheli lisinika ukuthi tikhona tipho takamoya and iBhayibheli lithi umele ukuthi sitihloniphe uma sifika kuto kukhona lapha lize lithi khona imimoya iyathobelana ngilesikhathi nase le operation yakamoya seyiqalile isebenza ake ngithi nje mhlawumbe singaze sifike la khona uTathi uNkulunkulu akhuluma ngalomunye umzalwane spiritually sibe semjaka thina sesijakile sesifuna thina kwangathi sekungenwa kulenye item uyakhuluma moya lento babemkhonda ikhona ikhona angifuni ukuthi isekhona ikhona lento lethi labanye bayakhuluma ngetilimi live laNkulunkulu lisho njalo lomunye uyafakazela lokukhulunywa ngaletilimi kwekuthi ngoba leBhayibheli lithi tilimi letikahle letinhle letinafakazi so siyathi ngakunikane amathuba ngoba lamathuba lefethi sinikane wona ukuthi ngula khona naNkulunkulu uyeva ukuthi no labazalwane laba bayakhona ukungithobela mina njengaNkulunkulu uyabesekese uyathulula ke athululela letinye lebetingekho letina kamoya atithulule ngoba siyakhona ulalela moya ukuthi uthi akubhekwephi asiqhubi nje iagenda ye siqhuba iagenda yakamoya uthi ngoba ukhona babemkhonda kufika enkonzweni nende inkonzo ngokwejwayela uthi thina sijwayele apostoli inkonzo ichutshwana but kunenteka nisathi nisayithuba uNkulunkulu avele ngale indlela you have to respect that we have to be patient because ngale ndlela uNkulunkulu asavele ngayo ngeke phela uNkulunkulu uthi wena uyamati uNkulunkulu ngeke uthi uyamati wahlula boMose labe bathi bayamati uNkulunkulu ngeke umpredict uvela ngayo yonke indlela so indlela tekukhonda uNkulunkulu ngamoya nangetiphiwo tamoya njengelibandla kumele sikuthobele lo Nkosi hayi siyabonga Nkosi lo myumbuto wami la uthi uyigcina njani impilo yakho yakamoya futhi ukugwema njani ukuphelelwa ngamandla
esikhundleni lesiphakemena kangaka. Wabona la kuleli office enkulu uningi mhlambe kusebenza ovela umoya vele uphela. Yeah. But indlela le mhlambe ngingayiniketa abazalwane bonke ukuthi umthandazo unemandla. Yeah. Umthandazo unemandla ngulo umniketa lamandla siyahamba nje nginayo yami indzawo ekhaya bese ngiyaphuma ngiya kuleyo ndzawo ufike ngicela amandla. Yes, ngicela amandla hlale kuleyo ndzawo ikhulume naNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyevu sekuthi nje phela Nkosi yami thina emakholwa sive ngathi uNkulunkulu ukhashana. uNkulunkulu akekho khashana. uNkulunkulu nalokho sila e-studio sakho ukona uNkulunkulu uyasiva konke lesikhulumayo. So ngiyenthi-ke nasengibuyele ekhaya yathi nasengehla ngive lokusino ngiyeva ukuthi sengiyabuyela kuba ngimi ngoba kunengi juthu lo msebenzi kuba kunengi lokuva ngathi kubo sekucetha lamandla but ngaya kulenzawo through ukuthandaza emandla yakho. Nkosi, hayi siyabonga baba impendulo yakho lapha. Sengabuka nje ukuthi ngakubona kwakho ungakuhlatiya njani ukuthatha uNkulunkulu lesithi phecelezi iTrinity. Amen. La bazalwane uma kukhulunywa ngeTrinity ukukhulunywa ngoNkulunkulu lo mbabe. Yeah. Loyo muntu loyo umbonge. Yeah. Uyabona nje kuthathwini bakhe. Ngiko ngengithanda mina kuthina sikhuluma ngeTrinity. Uyabona nje la sikhuluma ukuthi uyabuya Jesu. Yeah. Yize amunye lo muntu. Yeah. But ulaba office lapha kuwo kubathathu. Ufuna umaddress ngale ndlela la ngiyo e-office lakhe. Yeah. Ungathi na kufanele singawuthuki na uyabuya Jesu. Uthi uyabuya uNkulunkulu. Ayivakali leyo. Ayivakali. Ngoba noma ungathi wena uyabuya uNkulunkulu, ngubani lokhiphe lokutawukhipha Jesu usehamba ulandzele bani? Yeah. uNkulunkulu. So angeke umaddress uNkulunkulu ku second coming uthi wena uyabuya uNkulunkulu. Uaddressa Jesu lo yena le office. Yeah. Jesus is coming back again. Yeah. Ungabhidi lento ngoba uyabona nje umzali lo ngakakhulu enkosini lo ngafunzi live. Umuva sakuphambanisa lento. uNkulunkulu ekuqaleni simathi angumdali. Yeah. Simathi ankulunkulu lena Jesu ayindodzana ungaphansi kwakhe. Yeah. Nguye noma angishiya esiphambanweni ngenxa yokuthi ugcwele etonga. Kodwa ucokula ukuthi usolo ungiyise wakhe ngoba la into lenda ukuthi bangatholani communication ngoba yaba ne breakdown ukuthi uNkulunkulu usono akasifuni. Jesu besagcwele sono senhlabathi. So uNkulunkulu office lakhe uNkulunkulu umnini amandla onke uNkulunkulu ungamusho umusho. Uma ubuya kuJesu, Jesu uyindodzana yaNkulunkulu. Jesu la indodzana yaNkulunkulu nguye lesibheke ukuthi uyawukuhle emhlabeni atolandzani bakhe. Libandla litalwa ngulo longiyena lifela. Utalithatha libandla aye nalo uNkulunkulu. Uyise nababa besengibuya nabo emhlabeni. Sifome simanje nje sifuna kona usinganyela ngibalele lapha. Jesu umsebenzi wakhe ngibo masicela. Siyacela uNkulunkulu sicele Jesu sicele kumoya oyingcwele ngoba nje umuntu kahle hle lokholwa angeke afone ukuchubekela yena. But uyacela keep on asking ukuthi Nkosi ngiyacela ungiphe baba uNkulunkulu ndodzana leJesu Kristu use officeini lakhe yena nje kaJesu lo indodzana. Unato ke naye naletinto
awumcelile Yeah. naye uyakupha Yeah. yakupha uNkulunkulu yakupha Jesu uyakupha nomoya oyingcwele sihamba sicinile nje siqiniswe ngumoya oyingcwele fulule umoya wakhe sisebenze ngawo ngicabanga ukuthi la kuthathwini kune treasure lekhona Yeah. la kuthathwini baNkulunkulu naJesu nomoya oyingcwele kune treasure lekhona kune golide lekhona ngoba labantu laba basebenzisa ngokubamba abashiyana ngaso sonke isikhathi basebenza ngokubambana etintweni takho nawe uinvolve iTrinity tinto takho thamba nathi Ngosi hayi no wayichaza ngosi ngathi ngiyacana ngiva uyibeka ngalendlela ethemba ukuthi afunze abapostoli emakhaya sengena lapha Nkosi esihlekwaneni sethu sithi umthelela womango sithi ingabe lisondvo ngaphansi kobuholi bakho Nkosi lihlose kusebenzisana njani nemango. Ngiyabonga baba Mkhonto ngiyafisa uyiphendula kahle Yeah. alikho lisondo alikho libandla lelingasebenza lodwana Yeah. sisebenzisana angibekise nje sisebenzisana nemiphakathi yethu sesize thine emaKristu sa influencer umphakathi Yeah. ukuthi kude umnyaka leningawuqala ningumango ningaqali ngomthandazo Yeah. kude umango lo ngathi usawufika ekugcineni Yeah. uNkulunkulu abagcinile noma ngabe bakhona nabaphunyuka endleleni Yeah. but ungaqali ngomthandazo umango onelibandla uyathethana Yeah. sibenza kanye ngoba sifuna angithi vele sifuna kubazuza Yeah. sibazuzele enkosini ungabi umango wekuthi nje bahleli bathi bona ukuthi bathi abojube baqala kunjani no they must have isikhathi semthandazo ngiyajabula nje wabomphakathi angiyathi lemini wabomphakathi wabahlangene bodwa sibacala ngokuthandaza ngoba through libandla laKristu leli influence umphakathi ukuthi there's nothing without God. There's nothing without Jesus. There's nothing without the Holy Spirit. So seba gustekile ke bayati ujabulile nje mpathini wami lo shemeni ubuye wasitshela sisawuphendukile wemukele inkosi ngenhlanhla lenhle ngalelo langa bekade nemfundisi wakhe watosho la umfundisi wami sengemukele inkosi through thina libandla laNkulunkulu ngale kwalowo masatifihla noma kwitwa inkonzo emphakathi siyatifihla asisangaqali ukwenza umsebenzi but we must be there let's attend babona umphakathi uthi awu likhona libandla leapostoli yonke indzawo velani ningemapostoli amen Nkosi amen hayi siyabonga babe lo mbuto wami uthi ingabe nguyiphi ingoti lenkulu lokholelwa ukuthi lisondvo lethu libhekene nayo kule minyaka lesihlanu mhlambe letako libandla lethu ingoti lenkulu lelingabhekana nayo ukuthi lingadimisele ekukhondeni hayi ingoti lenkulu ingoti lenkulu uyathi usilento siyikhuluma ngisho la emingcwabeni uyabona uyathinga ukuthi ihluphe ngaNkulunkulu liBhayibheli lithi phela usamusha ithambile inhliziyo ngithanze nalo mhlobo uyabona uma ngabe mhlambe the next 5 years libandla lakithi lingeke libe serious ngekukhonda kakhulu litaba ulenkulu ingcaki libandla limele liphakame limkhonde uNkulunkulu siyavuma unetimo la ngaphandle unethi noma sesebathile uniform yethu sesibasha inhle futhi uniform yethu but itakuhlasela lento uyifakile le uniform ukhanda ukuthi wena uyatithambisa ngekhono ngisho babe mhlungwane ngithi nelikhono lelithanda ukukhuluma tindzaba alikhona kuba namandla ekuthandaza likholwa kumele ukuthi isikhathi esiningi lasepostoli libe
netindzaba letiningi letitsintsa uNkulunkulu Yeah. njengoba anjani. Yeah. Kule minyaka lesihlanu letako asikwati ukutawuvela iminyaka letako. Yeah. Because as nani senibonile ngeminyaka kunetinto letivelayo letinye kasitata kusi tibuya yalo sikhuluma sisine crisis kuyaliwa shawula ngetinhlavu kubo lokusayina kubo Israel kubo US uyabona ukuthi kukhuni asikwati kwanekusiyeka ukuthi so kufuneka emakholo latawa serious ngikholwa kungabi into ekuhamba kwelisonto yabona lento ekuhamba isonto dlala ekholwa ayisilungele bese kube kusilungela simhlophe kuhamba isonto sidlala isonto but nyalo insuku sedimbi lidzinga ukuthi umuntu angadlali ukholwa but abe ngumzalwane baba Ngosi. Hayi, ngiyavakala Nkosi. Lo mbuto wami la ungathi nguyiphi inzima ledlala buchwepheshe phecelezi technology emboneni wakho. Wekushumayela kanye nokuxhumana kwemabandla. I-technology ukuthi ngabe yiphi inzima ledlalayo nje ekuhambiseni ishumayelo yakho. I-technology babe idlala inzima lenkulu. Ngibonile mina eminyaka wa 2019, 2020, 2021. Yeah. Ngibonile i-technology ukuthi idlala inzima lenkulu. Ngibone la khona bese singakhona ke emasontweni. Yeah. But through the technology besikhona kushumayela livi bazalwane balithola. Yeah. Ushumayela nje usekhaya. Yeah. Bese uyayithatha leshumayelo uyifaka egroupini. Yeah. Sebayithola ishumayelo ngalelo langa labantu sefana ukuthi bayile sonto. So i-technology bengingathi mina ebandleni lethu le-Apostolic Faith Church bangazuthi kungaba yinto lesiyisebenzisa kakhulu. Yinhle i-technology nayisetshenziswa bantwana bakaNkulunkulu. Yinhle because bona banayo le ngqondo ukuthi how can we use i-technology. So ngiva kwazi ukuthi ebandleni idlala inzima lenkulu i-technology. Ngosi. Hayi. Siyabonga Nkosi umpendulo yakho apostoli solo sela ihlelo lethu la i-Apostolic Faith Church eSwatini Shoso sihlelene naye la umphathi wethu ujikelele umengameli lo country overseer wethu babe TZ wakadlameni lapho nje sisigунye emathe abapostoli ngana mathothana la khaya lamba la emvangelo lapha wakashaya sithi indumiso zabapostoli. Bambeni mathothana solo sihlena naye la umengameli wethu country overseer wethu la TZ wakadlameni bapostoli ngethemba ukuthi lathakasela ihlelo lethu. Nkosi singena lapha nje ke imibuto yami lelandzelako la ithi yini lothandza kuyenda uma utiphumulele nje ungende umsebenzi webandla. Mhlobana Nkosi yami mina ngimuntu lothandza ema-news. Yeah. Manyuzi ngiyawathanda ele khaya nje
ngiyambona ukuthi siyacabana Yeah. kulamalanga bekunanayi ihlelo beluthi lo ka Big Brother hey ngibona ukuthi abantwana bafuna lo hlelo kodwa sikhathi esiningi bokhanja ukuthi mina ngingale kumanyuzi Yeah. ngiyathanda kulandzela umhlaba ukuthi umhlaba ubhekaphi Yeah. During my spare time ngiyathanda ukubona ukuthi umhlaba ubhekaphi angifuni kuva bebantu Yeah. ngifuna ukubonela mina uyabona ngiyabukela tindzaba uyakusita ngoba nemathobi uvela wabona ukuthi lona lithobi ngoba hayi lento uyilandzelela njalo nethobi uvela ubona usawulela Yeah. langena lithobi ngabe nyalo litawe ngabantu litsini so ngiyathanda lokulandzela umhlaba as much as ngilikholwa kodwa angiwadi umhlaba ukuthi ubhekephi Yeah. ngingabi ngumuntu lotabova njalo nje seleve esontweni uthi kwenteke ukuthi but angibe ngimi lekadiko ukuthi umhlaba ubhekephi Yeah. futhi kuyakusita-ke nangumholo ebandleni ukuthi umhlaba uyakutshela ukuthi nyalo sikhathini Yeah. nyalo sikhathini ngoba lapha etindzabeni lokunye vele uyakuphika ukuthi lokhu ngilovele sicwayise ngabo ngemalanga ekugcina Yeah. ukuthi kutakwenteka Yeah. lapho sekuyenteka Yeah. so ngiyithanda ukuthi ngibe nalo lwati kakhulu ukuthi umhlaba ubheka ngakuliphi lisayini Yeah. Hayi. Siyabonga Nkosi umbuto wami la ukuthi ingabe ngumuphi umholi lophilako noma longasekho longafisa kuba seceleni kwakhe ufunze kuye indlela yokuhola. Bathi ke lana ke sengaba ngumholi mhlambe losepostoli, ngaba ngumholi mhlambe longapostoli. Mhlambe longafunza kuye so athi nangahola njalo umholi nami losaphila noma umholi longasekho. mhlongane so far baholi lebe ngikwazi ukuthi mhlawumbe umuntu angakhuluma ngabo labanye abasekho emhlabeni kwekuqala nje cabanga ukuthi ngibabonile baholi kube nemfundisi babemsibi babesikhova ngiyithandile leadership yamkhulu Msibi enhlanhla lenhle nangishunywayo lemhlatane kwakuthi inkozo takhe ngaphenduka lapho mina so ngakuthanda indlela bekalida ngayo bonke bomkhulu Fakutse ngikuthandzile ukuhola kwabo ngendlela labe bahola ngakhona abantu abadala bese bakhulile labantu kodwa le leadership yabo beyisound Yeah. Lengicabanga ukuthi mhlawumbe noma siphila siba nako lokuthi le leadership yabo mhlawumbe lokunye ukuthatha ngale kubo bese kuba mhlawumbe labanye abafundisi labafaka ekhathini obabe yehuthamo baholi labakhulu labalidile na mengasho nje ukuthi nakasahola babe yehuthamo Apostolic Faith Church was another thing. It was another thing and wawujabulela baba ukuthi ngifuna kuya lapha ngibuye eTababe yokuthama so mhlawumbe labanye labasaphila uyubona lokho ukuthi their style of leadership mhlawumbe ngiyasithanza ngoba kahle laboli asibuki your style kuphela Yeah. but sibuka nawe Okay. yeah sibuka nawe ukuthi wena umuntu onjani the person manje ngeke ngisho singuyedwa kuna babe JV Masibu babe Richard Dlamini ngiyathanda indlela abalida ngayo lapho babe babe JV ke umkhaya wami lekaho babe Masibu yena wetala lapha ensamweni mina ngokutala lapha eSpeak so indlela laba leader ngakhona uyabona ukuthi kunekuphila lokukhona kulabantu babe Richard siyamati sonke akakhwesha eqinisweni uyena eqinisweni I think nawakhumbula indzaba yesipunu utayikhumbula ukuthi indzaba yesipunu hey ya yamangasala abanene
Ngiyabangala sokusekhona umfundisi lo libeka iqiniso njengoba linjalo. Yeah. So kuba ngiloko ke otherwise babekhona letsanzile their leadership style basebahambile labanye basaphila. Yeah, Nkosi. Hayi siyabonga Nkosi. Sesifike khona emaphethelweni ehlelo lethu. Akusimudo nje. Kuthi ngabe kungaba yini umlayito mhlambe lo ngaba nawo kubapostoli bala eSwatini Nkosi sovalisa ehlelweni lethu Nkosi. Njengoba namhlanje sila kule workshop kunene ukufundisiwe ngako. Uma singahamba siphile lokhu mhlambe lesifundela workshop. Yeah. Letino letifundela pa workshop babekhona bokhona nawo uvile. Tingasenda njengelibandla eSwatini ukuthi sithuthuke singahlali ndawonye. Angithandi into lehlala ndawonye. Angithandi mhlawumbe into lehlala ndawonye ngoba ekugcineni ukugcina sodla nemajwabu. Ngekho nje uhleli ndawonye kanti kube bewuya phambili. Ngabe kunini lokhu achieve. Ngulowo nje lentawuthi lokho lokufundiswa lapha workshop bengakujabulela ukuthi bapostoli la eSwatini akuthathe njengoba kunjalo libandla lethu liyaphambili. Nkosi. Amen. Hayi amen siyabonga Nkosi. Bapostoli sishaya silibeka lapho ke ihlelo lanamhla lesihlesana la baba wethu la ekhaya eSwatini jikelele. Umengameli TZ wakadlamini njengoba ngisho ngithi 1908 le iBonamap. Sithi bapostoli bengasingedwa benginawo balingani bami lapha eNzanjeni. Ngithi till next time. Bye bye. Thank you for listening to Apostolic Faith Church, a Swatini show. Oh no! Lo mlayito olethelwe i-Apostolic Faith Church Zombodze Media.